Evo, kao što su moje kolege kazale, mi smo danas zvanično potpisali dokument gdje smo se dogovorili da dalje nastupamo snažno, jedinstveno, okupljeni oko kandidata za inokosne pozicije za predsjednika Republike i kandidata za člana predsjedništva iz redova SNSD-a, jer važno je da Republika Srpska nastavi politiku kontinuiteta, politiku stabilnosti, politiku razvoja, politiku unapređenja. Važno je da Republika Srpska bude prisutna na međunarodnom planu kao što je to danas, da je prisutna i na istoku i na zapadu, a upravo zahvaljujući predsjedniku Dodiku i predsjednici Cvijanović danas je Republika Srpska na pravom mjestu. Republika Srpska koja se uvažava i glas Republike Srpske se čuje daleko više nego ikada od formiranja i osnivanja Republike Srpske. Također, važno je da nastavimo politiku kontinuiteta, kao što to zastupa i vlada Republike Srpske koju predvodi gospodin Minić, a to je politika povećanja plata, povećanja penzija, politika izgradnje, politika većih prava za sve naše kategorije, od boračkih populacija do svih drugih socijalno ugroženih kategorija. Zato Socijalistička partija Srpske stoji uz kandidate SNSD-a, stoji uz ovaj tim ljudi, jer ovaj tim ljudi su vrlo ozbiljni ljudi. Svi smo mi različiti na neki način, ali vjerujte da smo svi ljudi koji smo i socijalno odgovorni, ali i nacionalno odgovorni prema našoj Republici Srpskoj i prema svim građanima Republike Srpske. Zato nastavljamo snažno, jedinstveno i odgovorno prema svim građanima Republike Srpske i važno je da građani podržavaju takve politike, podržavaju takvu politiku jer nam treba politika ozbiljnosti, a ne politika improvizacije i politika bilo kakvog realitija. Trebaju nam ozbiljni ljudi i zato još jednom kažem da su ovo ozbiljni ljudi i ekipa koju predvodi predsjednik Dodik. Idemo dalje snažno za jaču i snažniju našu Republiku Srpsku. Hvala vam.